रेडी तो बाबू करिए टमाटर नहीं निकले हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आशा करछे आपण माने खुशी रे थिबे। ए शीतुआ दिन रे शीतुआ सकाळ रे चलतु आज दिन टी स्टार्ट करवा। आज गोटे भल भिड बाहर शानदार भिड बाहर। आज समस्त मिसिक भोजी करछु। ये बाहर मटन आनिया जाओ मटन लेके आस आउे जा फिस्ट करने देखो वीडियो केमी हम मजेदार वीडियो। बाहरलु जाऊँ जो फिस्टा हम से समस्त अपेक्षा कर बाहरलु जाऊँ गाड़ी बसबी। गोटे आइल ना ठीक कौन कह मैडम भाई आनिबे ना नहीं भाई बसिगला कि कोन ओसर तो बाहर नै तो घर चिंता रे बेसी फसिल मते इसी जरा हो गेला तीन खुलना रेडी तो होइला तो ऊपर सब आज फुल वीडियो बाली रवि बाबू करिए दीटा बक हाँ दीटा बोले म जाइने रोसे रे बा 18 ए पानी पक्का से पानी सहज हां चिंबुड़िया को चिट्टी भाई बागले छाड़ के बना गोटे करे चिकन आइजी रंधा हबा बे आ गोटे पकड़ा हबो बोली आइजे एटे पानी मरा चलछि पानी मरा चलछि एटी भाव से दादी पता नहीं हो तो ये कमे दो ना गैस को कमाई तमे खाओ नहीं 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 मुंह खाओ कोई आइसा तो होती खाओ ना बस चप्पल काढ़ी बस आराम रे खाइबो आइसा तो हां बस चप्पल काढ़ी खाइबो तमे खाओ मो नहीं तमे खाओ हम खाए एक तू धर अल्प दे केन लागुची केन लागुची को भल लागुची ना इंत कहबो भल लागु त दे खुशी चिन्नु कौन खा चिन्नु भल लागुची तमे खाओ एटा खाइतला पर हेला खाओ खाओ ना खाओ खाओ सुन न न खाओ मुझे खाओ न तमे तमे धरन एटा तमे खाइलो गोटे पीस गोटे खाओ को म खाइजी गोटे आगे बन खाओ गोटे गोटे खाओ को केमि हेइ जी को भला जी लुणा पुणा ठीक से
कलर पड़नी ना कलर पड़नी दी ना दरकार नहीं कलर किसी दरकार नहीं कलर ये तो गोटे पचास से बस ହେଇଗଲା ଭାତ ନରମ ହିନ୍ଦୀ ମୁଁ ଯିବି ହଁ ଶୁଖିଯିବ ନହେଲେ କମଳ ହେଇଯାଇଛି ତତେ ହଁ ହଁ ତମେ ତ ଆସିନା ଆଉ ଆମେ ଏକଲା କରିବୁ ନା କଣ କଣ ନେବି ସବୁ କିଛି କରିଦେବି ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିଛି ଏଟା ନାନୀ ପିଆଜ କାଟିଛି କାଇଁ ମୁଁ ତ ପିଆଜ ଆଉ ରବାବୁ କେମିତି ବାଗ ସବୁ ଯୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି ପାଗ ଯୋଗ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ରେଡ଼ି ତ ଶୋଇ ପଇଲାଣି ସେ ଶୋଇ ପଇଲାଣି ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଯେ ସେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟେରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଯାଉଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଚଳିବ ସେଠି ଆମେ ବାହାରେ ପକେଇଲେ ଏଠି ତଳେ ପାଲ ବସି ଆଇଲାଣି ଟିକେ ତାହେଲେ ରକଲମ ହଁ ଆଣନ୍ତୁ ଦେଖାଅ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କହିବ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଖାଇଲ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ନା କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ତମେ ଖାଇବନି ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ଓ ଜିତୁ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ତମେ ଖାଇଲ ତମର ଟେଷ୍ଟ କର ତମେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଆଉ କିଏ ପାଇନ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ଧରି ଦବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକା ଏଇ ପଡିଛି ଆଉ ପକା ନ ଖାଇକି ଆମରେ ନା ନା ଖାଇ ସାରିଲା ଜୋରେ ଜାଳ ହେଇଛି ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ
ସନ୍ତୁ ଯାଉଛି ଆଣିକି ରେଡ଼ି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ବୋଲେ ନାଇଁ କି ତେଜପତ୍ର ଆଣିଛି ଆଣ ପକା ପକା ଜଲ୍ଦି ପକା ପକା ପିଆଜ 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 ପୋଡ଼ିଯିବ ନହେଲେ ପିଆଜ ପକା ପିଆଜ ପକା ସେ ମିଳିଯିବ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଫଳ କି କାଟିନି ପକେଇ ଦେଇଛି କ'ଣ ଧରିଛୁ ତୁ ଚଲ ଟିକେ ଜୋର ଦଉନା ଆଉ ଟିକେ କାଟିନି ଆଉ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୁଣ ଅଳପ ଯେତିକି ମଟନକୁ ସେତିକି ଲୁଣ ପକା ସେ ମସଲା ପୁଣି ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ଟିକେ ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥାଉ ବେଶୀ ପକା 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 ଆଉ ଟିକେ ପକା ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଯାଉଛ ସେ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଖୋଲି ପକା ଖୋଲ ଯିବନି ପକେଇ ମଟନରେ ପଡ଼ିଛି ପକା ଆଉ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ପାଇଁ ତେଲ ତେଲ ସନ୍ତୁ ଗଲା ସନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖିବ ପଛରେ ପଛରେ ଦେଖିବ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବୁଲି ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ମୋବାଇଲ ଛାଡି ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିବ ଘରେ ପଡିଛି ଟିଭିରେ ଛାଡି ହଁ ଦେଖିବ ଗଲେ ଘରେ ଭୋଜି ଆମେ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ ବସିଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ ସେ ଚିଙ୍ଗଲି ସିଏ ମରିଲାନି କ'ଣ ସିଏ କଞ୍ଚା ଅଛି ବା ହେଇନି ନା ଆଡ଼େ ତାକୁ ଛୋଟ କହିଥିଲି ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିସ୍ କରିଛି ଆଉ କ'ଣ ଖେଳି ଖେଳି ଟିକେ ଟିକେ କରିବ ନା କ'ଣ ବଡ଼ ପଇସା ଦେଖାଯାଉନି ତମ ଚଟୁରେ ମୋ ଟମାଟର ହେଇନି ସିଏ ହେଲେ ହବ ଏଡା ବଡ ଟବଡା ପଇଲେ ଗାଣ୍ଡି ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ଏନା ପାଗ ହଉନି ଛୁଟିଆଟେ ହେଇଥିଲା ଆର ଅର୍ଥ ହେଇଥିଲେ ଯଦି ଭୋଜି କରିବ ଗୋଟେ କିଣିବା ଟବ ଆଉ ଖାସ କରିକି ଆଉ ତାପରେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଦେଖାନ ଦେବ ଆଣେ ପେଲୁ ଯେ ଆଣେ ମୋ ପିଲାଟା ଏଠି ତଳେ ପଡ଼ିଛି।
पेट आड़ा हो मु आड़ा सुनी हेटे कुकुर भी इटिंग कर लगी समझे बुली गले Oh, no, 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 no. देखी गाड़ी बसबू गाड़ी बसबू कौन खाई तू तू किसी खाइन खाई आसुन घर किसी कौन खाई खाई कौन खाई कौन दब कहून मुझे करदेवी कलर खोल टे खाऊ ना बाबा ए घाट दौन भल जी केमती कह पानी आईगला टे घाटटा भाई भल अच्छी ठीक अच्छी सीझी ना नहीं सीझी ना नहीं माने रेडी तुम देखे वीडियो करियो ना को हैं छिंचड़ा हल्लानी से घाट हल्लानी आउ फिटी था बा आस आस मो खाए चिकन मागिया रे भात का दिया ना नहीं कोरेडी जा बकर मागो ये घड़ी बसी जा बेला बेला आनी ना माउजी बुगदी एरा कोन चिकन अल जे भात देबी साबे जोड़ा आनथिलु ते भात पट्ट गोटे उठा ठाडियो केमती लगे भल लगे भल लगे टी कौन लगुच शुगुनि कर ठीक है जी देख केते केते नहीं घाट चिकेन मटन तुम पाइले ना अच्छी कौन टे
ଖାଉଛି ତା ତଣ୍ଟି ଲାଗିଲାଣି। ଟିଫିନଟା ମୁଁ ନେଲି ଝୋଳ ମୂଳ ତରକାରୀ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବା କାଣ ଜମା ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେବୁନୁ ପୋଟଳ ଚୋପା ଛଡ଼େଇଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଜିତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଲାଗିଲା ତମର କୁହ? ଭୋଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମଟନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ? ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ ଲାଗିଛି? ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି, ନାଇଁ ଭଲ ତ ଆଉ। ଭଲ ହେଇଛି ତ? ତରକାରୀଟା ଟିକେ ରହିଲା ଆଉ ଟିକେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ହବ। ନିଆଁ ପାଣି କଥା ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନିଆଁ ପାଣି ନୁହଁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଲାନି ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଘାଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ଘାଣ୍ଟଟା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ଖାଇଲୁ କହ? କ'ଣ ଲାଗିଲା କହ? ତତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଖରାପ ଲାଗିଲା କହୁନୁ ତୁ? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? କହ ନା ମଟନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଚିକେନ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ତ? ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଚିକେନ୍ ଖାଇଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆସି ରାଜ କରିକି ପଳେଇଲା। ଏ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆଗୁଆ। ଆସ ଆସ ମିନୁ ଆସ ଏଠି ମିନୁ। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଦେଖିବ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। ଭାଇ ମଟନ୍ କେମିତି ଚିକେନ୍ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହୁନ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଶେଷକୁ ମଞ୍ଜାଇଲେ। ଏ ପଡ଼ିବ ଦେଖିକି। ଏ ଝିଅଟା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ବସିକି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଲାଗିବ? ପାଣି ଲାଗିବ? ପାଏସ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅଧା ହେଇଛି, ହେଲେ ଖାଇବ ଆଉ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଖଟା ଖଟା ଆଗୁଆ ଖାଇଦେଲ ଆଉ କ'ଣ? ଝିଲି କେମିତି ଲାଗିଲା କହ? କହୁନୁ ଦେଖ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲ। ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଏକେଲା? ମୁଁ ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ଘରେ ଠିଆକି ମୁଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଘରକୁ चल आराम बागेकी देखिए आराम धीरे धीरे जाओ। अतर चल गोटे चल बाय बाय। आउ जन से केते जन गले हबटी पड़ोनी 1 2 3 4 देखु हाँ हाँ आराम रे बागे की धीरे धीरे जाओ। आसे बाय। जगन्नाथ बर्तमान घरे आसिक आम पहुँचलु भोजी भाजी खाई बाटर किसी प्रोब्लेम है वीडियो कर पारूँ। बर्तमान ये वीडियोटा एंड कर भल लगे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए। जाऊे जय जगन्नाथ खाई पी आसी घरे एबे पहुँचलु। एठी हम वीडियोटी एबे एंड कर वीडियोटा भल लगे लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए कमेंट देबे। जय जगन्नाथ।